amazina yanjye nitwa Iradukunda Grace TV cyangwa DJ Ira izina ry'akazi. Cyambere ndashaka kubashimira mwebwe abanyakubahwa abo mukorana hafi abo mukorana mu nzego zitandukanye abanyarwanda muri rusange ukuntu abana b'abanyamahanga tuhabwa amahirwe n'undi mwana wese n'umunyarwanda. Ikindi ni ukubashimira kandi ukuntu umwana w'umukobwa abona amahirwe n'undi mwana wese w'umuhungu. Iki gihugu je nakiboneyemo umugisha udasanzwe. Nyakubahwa dukunze guhurira ahantu henshi mu ma event kariya kazi k'ujubyina nanje tumaje bakuvyigisha. Ikindi cyanshimishije muri campaign twari kumwe ziriya event nyinshi kugeza muze murahira kuri stade Amahoro ni ikintu kidasanzwe cyane. So icyifuzo canje kwari kubasaba nationalite y'u Rwanda yitwa umwana w'umunyarwandakazi ntibera uwanyu.